dan, ja sam šef Tomislav i danas ćemo spremati pjenasti desert s bijelom čokoladom, gligorinom slanom skutom. Dodat ćemo malo meda. Dok se smjesa od maslaca i keksa hladi, napravit ćemo mus ili pjenu od bijele čokolade i sira. Zagrijavamo vrhnje za kuhanje. Dodajemo vanilj i šećer. U vrhnje dodajemo malo voćnog likera. I kad se vrhnje zgrije, dodajemo namočenu i ocijeđenu želatinu. Smjesa hladi, napravit ćemo malo šlaga. U smjesu od sira, čokolade i vrhnja dodajemo napola stučeni šlag. U pripremljene kalupe sa nepečenim biskvitom od maslaca i keksa dodajemo pjenu. Dok se pjenasti desert hladi, napravit ćemo umak od višnje. Najprije radimo karamelu od šećera. Likera od višnje. Kuhane višnje ćemo sada izmiksati sa štapnim mikserom. Vraćamo umak na vatru.